We are going to the Lavi lecture. आज हामी हाम्रो एकजना स्टुडेन्ट बिमार भएर अब माथि घरमा छ भनेर यहाँ गुम्बाको खेम्बुला छुटिम्बोला कङ्सोबोला यरपोला गेउलेटे हामी सबैजना अहिले यदि मिङखालो लाभी जाँदैछु बाटो यस्तो रहेछ तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् नयाँ त्यो त 나야 간준이. यहाँ बाटो छैन सर 어이. 그지 정말은 나 준이 가다. 나 주사도 좀. 정말이야 좀. साह्रै टाढो रहेछ तपाईँको फेसबुकमा के छ नाम तपाईँको फेसबुकमा तपाईँ भन्नुहोस् न मेरो चाहिँ एकदम अहिले फिलहाल चाहिँ मैले भिडियो हाल्नु सकेको छैन एकदम बिजी छु म अन्त बनिरहेको छु एक दुई दिन पछि हाल्छु तपाईँहरूले यसरी हेरिदिनुहोस् लाइक सेयर गरिदिनुहोस् फलो गरिदिनुहोस् अहिले चाहिँ कामले एकदम बिजी 98-99 मा चाहिँ उहाँहरूले यहाँबाट लाभीको कप उठाएर जानुहुने खेलाडीहरू आज यहाँ अकालो सर्दैछ त्यतिबेला यस्तो रोड थिएन नि जङ्गलबाट हामी जङ्गलबाट कप जितेर लिएर आएको थियो हामीले है पुलिस आटोको बिगत चक्को होला बिगत चक्को होला टेन्सन हो खेलाडीहरू खास त्यो टाइमको खेलाडी हो 98 हो हामी धेरै सानोमा आइपुगेको थियौँ यहाँ अब निकै धेरै बुढो बुढो आइपुग्यो हो फोदी अति भेग दी जग्गाको नाम चाहिँ होला गाईखाना तल देख्दै गरेको चाहिँ गाईखाना ए फेरि गाईखाना होइन मेरो अर्को टोपी ल्याउनु पर्ने रहेछ ए तपाईँ मात्रै टुपी मिलेन बाँकी हामी सबैको एउटै टुपी भए हेर्नुहोस् यहाँ त अर्कै सन आउँदैछ त 나 찍고 왜? 수도 한 거기 있어 뭐. 뭐래? 그게 무슨 사기 부르는 यहाँनिर चाहिँ आत्माको फेरि पानीको आवाज सिङथाम चाहिँ पाछिङ सुथाम चाहिँ पाछु लाग्यो दथाम चाहिँ पादा लाग्यो आयो यो बगान के गर्नु अरे शिव हामी यहाँ अरे शिव आशा मसान था मजा त्यति बस्नु तपाईँलाई कहाँ पुग्यो जस्तो फिल हुँदैछ मलाई एकदम स्वर्ग पुग्यो जस्तो फिल भइरहेको छ जङ्गलमै न स्वर्ग त तलुङ तलुङ जस्तो रहेछ जस्तो लाग्यो त मलाई यो चाहिँ तलुङ जस्तो छ किन यो पानी यस्तो छ तलुङ दुईजना पर त्यसरी गराउँदैछ दामी रहेछ यहाँ त 참 간단하지 어. Oi, cala pô. Olha na chico. Oh,
남이섬에서 나는 이거 라이네 쳔모노 라비 gembo nyamalaga bomba ta de chigi udi to gembo danya aja nyamalaga ina ni bhai 통과하는 것도 나도 람 저쪽은 저기 드시 힐러 승기 루가를 주담 독서. 아? 로컬에서 준다 독들서 로드는 걸라게도 있어. 근데 걸라도 주로 잡는 거. 로컬에 준다 게 없어. 그래서 독들은 독서. उधर फर्केर आउँदैछ कम्तीमा त्यही थियो त्यहाँदेखि बेलुका ओछ्याउनु थाल्यो पानी आमामा माथि तलले कसो झरेमा बिस्तारै बिस्तारै तलै ठिक रहेछ 이내라고 또는 어디가 더 많아게 거봐 어디가 병원 안에 조지 나왔었는데 내다에도 그다음 두기요 څنګه पौडेन फुलिन थाले नि बेलुका 현수 마페가 쓴가 루에도 오는 상소이 나 준비되기 했어 तल त्यो घरमा के गर्ने भन्छ म त छेसे गरिसक्यो जति उठेर हिँड्नु खोज्छु पल्टिहाल्छ हस्पिटल कहाँ जाने अलिक यो सुनेको चाहिँ के अलिक सुन्ने यतिको ल टेक्नु होइन अब डाँडामा लगेर जानु बाहिर रहेछ नि अहिले तिम्रो भाइ हो यहाँको जुङ्गी फुल्छ 치료지 डाँडामा आएर कि गुम्बामा 나비 बस्छ 게 벌써 치료를 되잖아 전부 이제 나 지나고 선때 다리 공패나 같이 잡지 나를 검수 되는 거 같으니까 대 얼음을 나비 아주 마다 더 두개 가보는 게 같아 아마 대지 염나 되는 지금 나의 지미비는 납타로 코나 라비 맞아도 뭐가 라비 되면 유시에 껴들 남는 비디오 걸 직접 되면서 네 라베 아 비디오 걸 직접 아마 지금 투매지 안 할래 이런 다 벌써 나 뻔뻔 쳐 봐라 उतामै सक्दैन एकदमै सुदिने सक्दैन 나도 참다 जुन दिनले 맞다 네 그래서 어디 분이 쉬우 동시 되게 어디 분이 쉬우는 아마 지금 지금가 아 비디오 걸 넣으실렀어 아마 넣어야 됩니다 맞아요 네트워크 걸려서 알로 नेटवर्कले म 가더로 주어라 해봐 교수. 버저로 저기 답이 야 직시시가죠 나도 미해만 민거 유튜브 여러분 거의 메시지에 로이 중로 바이러 베스트요 서로 내일 때 나가 벤시가요. 안타까운 우타가 말을 남아요. 야 यो दाम नौ त 어디 카페 어디 너도 काम 참실하고 비쌀 러세 पछाडि तिर्के नि टुटेर न त राम्रो
अनि फोन नम्बर तोक्छु ल यो हात टिप त अलिक यसको मुनिबाट लगाएर सरी तल्लम्पे पाउँदैन दाम चाहिँ बुझ दाम दे दाम दाम अलिक उयो गर्छु गर्नु न त्यसो गर्नु न अलिक उम्मै हिँड्छे गर्नुहोस् त तपाईँ सिक्क नसी अलिक उम्बो त्यसो गर्नु सजिलो हुन्छ सक्दैन त्यो त हुँदैन हुन्छ त्यो हो त्यति राख्नु फोन गर्नु लाउँछु ल नम्बर छोराको छ अब हामी हाम्रो नानी लिएर चाहिँ गुम्बा फर्किँदैछु हस्पिटल देखाउनु पर्ने छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले लान्छु गुम्बा पुरै टाढो रहेछ नम्बर चाहिँ लम्बर भएको बाहुबली सजिलो हुन्छ यो गिटा हेर्छ यसको बाक्सिसीको